Kontra. I dalje se igra. Visoka lopta za Miljkovića. I to je Ivan Miljković. Zašto je on velika zvezda? Pa evo zašto. Strojni blok Italijana pokušao nešto više da učini. Pogledajte kako je to bilo. Pronašao je nebranjeni prostor u bloku. Ludnica u dvorani, publika na nogama i naši navijači, Italijani, imali su set loptu u Azuri, sada meč loptu Srbiji. Terzić će servirati. Zabrinuti Mastrangelo. Aspoen, jaoj, kako je to Terzić sada završio. 26-24, pa i prethodni set smo na sličan isti način završili. Srbija je osvojila zlatnu medalju, šampioni Evrope. Drugi put u istoriji naše odbojke. Jo, kakav meč, Bogdane! Strašno, lepa atmosfera, veliko radovanje svih u sali, veliko radovanje naše strane, grljenje igrača, ljubljenje, zaslužena pobeda naših. Majstor je servirao 2 seta, Terzić, lepa je ovo bila izmena Kolakovića i nokautirali smo Italijane posle jedne veoma teške borbe. Italijanima svaka čast i oni su igrali vrhunski ovaj meč, dali sve od sebe, ali prosto ne znamo odakle snage našim igračima. Posle onakvog polufinala sada izuzetno napeto finale i zasluženo slavlje ovih momaka, a to su Nikola Kovačević, Vlado Petković, Dragan Stanković, Nikić, Miljković, Podrašanin, Rosić, to je ona standardna startna postava, ali svi ostali zaslužuju čestitke. Sjajna utakmica. Ljut Mastrangelo. Ljute se na sudije, tamo prigovaraju i Loderusu i drugom sudiji. Tu je čitava grupa Italijana i njihovi funkcioneri. Naši su šampioni.